Ia diastung kewentenan wisatawan setata ngakehang setunggil warsa Bali durung persida ke Bausang genah wisata sanayak ti becik. Kantun akeh pikobat pariwisata Bali sekadi macet wiadin kewentenan lelu. Pangurati pariwisata Panu Dianakun mausang jenis kewentenan wisatawan senerau ke Bali setata ngakehang setunggil warsa. Nanging parinikan punika durung nyinayang yening Bali pindah ke genah wisata sanayak dibecik. Ya destung sampun kaso bareng duru negara, nanging Bali kantun karepin antuk mekudang-kudang pikobat. Mawit saking kwendanan margi sane kantun kaon, parkir wiaden lu sane ake nyemerin pelemahan rumah sok ering pesisi. Parinikan punika ake ngotuang pegang saking wisatawan. Sangkaling pikobat punika ketereksain presiden ngawinang wisatawan uang de rau ke Bali. Menurut Panu Dianakun, pariwisata Bali antuk mekudang-kudang pikobat sani karepin bejantan males tata kebajikan. Sani nyarengang pemerintah wiadin angge sani ketan. Pengabdianipun mandep pariwisata Bali ngicen rasa deg-deg majang wisatawan. Kita nggak bisa bilang semua kualitas turis. You punya kualitas jalan jelek, macet di mana-mana, parkir di mana-mana macet, trotoarmu berlubang, pantaimu kotor. Ya mau apa kualitas? You harus bersihkan pantaimu yang kotor itu. Bilang itu sampah kiriman, tapi kenyataan pantai kita itu kotor. Kalau habis hujan deras, ya kan begitu kan. Turis juga bisa komplain. I want to come to Bali with white sand beach, with clean and friendly people, dan aman, tidak ada copet, tidak ada jambret kan begitu. Panu Dianakun ngawahin pariwisata wantah penyokong utama ekonomi Krama Bali. Pariwisata mana pindah ke utama yang mawinan presiden stata kelimbakang sangi cen kasuketan majang Krama. Si Pariana Mewa Indrawan Bali.